sana mulaithiria umwe wa Meru TV na itio kinene mbitikire kwa tiogeni kiri mubango yogi mabweto hani aratareire mirimo yonde rayomba kwethira kuthangike na kuratomba kwethira tumitungatira nikenda kutiira uri na ugima bumweya bwa mwiri ndukwerwa retariaria murimo yokumenyekana ya kwimba kwa mikia ya ontorume kana na mwambo ya chomba swelling of testicles growth of veins na teninka ningwatanire tena daktari Hurani Dr. Mate kuma Wellness Health Center. Mbitikire ndi mwatogeni. Karibu sana daktari. Thank you sana Teli. Karibu mulaithiri wa Meru TV. Mulaithiri wa Meru TV ketheka muno. Maritwa ni Dr. Mate kuma Wellness Health Center kuria ndere chia Embu County. Mbatiteli na mulaithiria wa Meru TV mbere twengirura kliniki mingi Meru County na Tharaka-Nithi County. O muntu roke wanguga ngimete Embu County no amone kundweta wa Meru ndiko chionde chianji matatu ale Continental Hotel. Ngubo ndiko chianji maine Icon ile acho kiona depot ya Sonda ngorobani guru first floor kwetha kona clinic ndurau njimaine Jumatano antu batha Tharaka-Nithi County ni chuka kuria egoria Ketia supermarket nyuma ya Petans driving school room number M15 babu angitari ngetho ngimanengera namba ya thimu ni umuraithirie thwa kiwata namba yakwa na tugita namba ya gutethania Ibaya sana daktari. Ini thine kuna iringithania thina wa teri ya kwimba veins ya kindu itawa scrotum mbere twambirie tweleze muraithiria ngarangari cia muntu murume kana the scrotum kana the testicles ni mbi ngangari cia muntu murume njitawa testicles ichithairwa iri ndeni ya mwiri na nichithitwe ikimara ome wa mwiri kindogo nundu nichienda kindu itagwa lower temperatures kana murutira wa nthi nguruki ya mwiri nuchiombe kuthithia ngwiri ya kuthithia mbegu cia muntu murume so nundu angu eu ichithawa china supply ya ndamu ukirukira blood vessels. Blood vessels teli ni into ile ni pipe ile supply ndamu wita ndene ya testicles kana ndene ya scrotum. Scrotum ni kamugo kale konde gakumbatiritie ngarangari cha muntu murume na ndi ukeirwa ndamu igutumika yatuga ina igutumika ina kindu itagwa rich in carbon dioxide kana depleted of oxygen kana ruolo ukalikura oxygen ugutumika na depleted nutrients ile ibya kuri bikoma tetuchikitu na ugutumika ni batara witia bweguru kairi ite kundu itagwa kuigitema na mauri na ngoro weringwe kairi sakriti kairi itike ekuongerwa ruo ruria na bya kuria so veins chikwasi na mwanya sana nundu itethwa china pump ngoro ni pump na ngoro pamba into ile china oxygen nayo pump ya veins iteamya kindu itawa valves valves ndi kumeka muraithia na kumya nimbi muraithiria valve nukwantale wawira kindu ta tairi ya ngari tairi ya baiskeli muira uria wa guchetha ku kindu kirigeria ruola kuma bwanja rukaingirwa ruingagirwa ni kindu itagwa valves so mikieria ya veins ile ikagia ndamu oxygen depleted blood ithairwa ikamatwa amwe na kindu itwa ichukuma kindu itwa valves kurigiria choka bwa nyuma ugeja kwitho kuna thina kaga kai ndamu ikethwe itegwitia bweguru bweka ne tegwitwa in the motion ile batere gwitana in the direction ile batere gwitana igachoka bwa nyuma nya choka bwa nyuma ukethwa kuna pooling of blood niguguga kumata kwa tharike na ndini thithagia kindu gitwa varicocele na ni thina rogore ukagere kweleja muthikiria itawa veins blockage of veins ile chia scrotum ngwite kiunyo teri tukwariria o ni guthine wichaga ikambangiria daktari imbibireta thine cause ni mwaki
ni malfunctioning ya kindu ta valves cia veins ile ndene ya scrotum kana ndene ya ngalangalia cia muntu murume yechitawa testicles. Muraithiria ni ngwenda umenye ku into wi mingi ciana ciumba kurete malfunction kana withe ndamu itigwitore batere. Wa mbere ni kwithwa na pressure, hypertension. Kumatoka kwa tharike no tuma ndamu uria igukirukira kwi valve iria ni tole umba gwikira tairi ya ngari too much pressure ikathuka ngikindu ta valve kwi nozo. So the same case pressure ile okengereka ikainya valve ile mwe kuinga kairi ndamu igukuruka. So ikena malfunction. Number 2 ukindu ta smoking kunya thigara. Thigara ni thagure na kindu ta wa adhesive adhesive but cohesive and adhesive components. Adhesive and cohesive ni kuga ini into ikuwata ni nangam. So no ndo yeche nangam yeta watani rami. So taeria no ite ikawatania valve ya mama ni kare kuruga kairi. So valve ile can block ndamu kare ukiruka ikawatana uketha kuna pulling. Kintu kingi kiumba kulete thina ya blocking ya valves ni kwithirwa wina underdevelopment. Tuge muntu kana kanini na ngalangalia cia kana kanini testicles tetha ichi na mibwega ta cia muntu munene. So in the process and development mwana ule ukura no kuna underdevelopment kana kintu kakitho gitakura bwega na underdevelopment ilia no ile ikwangaratania valve ule ukura ule ko develop no ndo batele ukinya miaka wina na kende 10 yambe kuthithia yambe ucia muntu murume ile cheta wa sperms na ndi stage no ikinyele no with the valve it develop fully so ikethe tekuruka bwega niguo ndamu ikuruke bwega iyo ni cause ingiomba kulete thina ya blockage of valves kana thina jetu wita varicocele. Ibora sana daktari. Undi mtu murume ndimenya atendire na thina. Of course tuliuga ninaria ndene ya mbeu cia muntu muraya ithithagirwa ndene ya testicles. So ule muntu murume amba kumenya na thineje ya varicocele kana kuingana kwa valves cia ngalangali cia muntu murume. Kintu kia mbere ndamwe kulikia upuru amwe ikuite kuwatana amwe kakithika ni kuthia kintu ita kalamp kawimbwa gakaisa na gaswelling ou ugatonga na njala kile nene ukigwa kuna kamuka kaliu nitawa kuna gatundwa ndene te ome ni ndene no watongo ki watunda ko ni gawitaita gati stagnant ni gawitaita komande yo ka watoke ni gashongo te kwenda kwata bwega ile ni ndalili ya mbele yako no itho na thina ya varicocele. Kintu kingi ria varicocele kara sana ni tumangarangali imwe itho kinya in size although ni mbele antu ngarangali itho chigane kawaida itigana na bwega nundu te kwa itho na components imwe although itangu imwe so ukethiria affected ni kunyia in size no amitega wengo kona ije ni nyite in size na watongo kewa wina kawimbo kalia kintu kingi ni kwirwa wi muntu murume ukethwa kilindi to ila twetaga low sexual desire kana utikwe kwa na mwekuru waku nundu already production ya mbegu cia muntu murume na production ya hormones ikethwe kwinama so wi muntu murume kindu itwa self drive sexual self drive kanolo kuigwa kithwana kwa na mwekuru waku utikurikiria bwega buruko kuigwa ugo kwiringiria yani nguyu utikumenda kintu kingi kiomba kumenya wina thineria ni kwithira urigwa ngalangali ciaku andu iwe china kamurutira yukirambio muraithia rwega ngwire ndamu area leaks in oxygen ibatere wite krukite karuta ruo igeteka antibretwa igekorwo kairi ndani ya mauri na itha ina ka warm but ria ngalangali ciethirwa itigwita bwega kana ndamu itigwita bwega ikethwa igikul kana kegwa china kindu itwa ina kampio owo kewambia leliku tero menyerete kawaida na iyo ndo yechomba kwa na muno muno na thineji ya varicocele kana kuingana kwa valves ya ngalangali ya muntu murume. Daktari mtu akamenya kana ni mbibomba kweka mtu watine bwako wato ni thine tu yune complications kana mawati bala risk factors I mean risk factors kindu gagi mbagu kia muntu watini ya kindu kia mbere ni kindu itawa infections
infections ni mbi. Infection tala tukwalia muntu ena thina tala tuga otitis. Otitis ni infection ya pipe ya ndamu ya muntu murume chia either chia test mbegu cha muntu murume mbegu ile jitwa spams. Infection no jitendene ya thalike no jitendene ya testicles na ndi nundu tukumena infection yeta watwa ni bacteria. So watwa ni bacteria wita ikwangaratania factory ile yangu ndika impaired. So fabuilia ikethwa nandi tekuruka na kuingana ibatele kuingana to nimbi nundu infection ya jete ya kendo tawa inflammation kana kawimbwa na kalwa kai na muntu akegwa na ndi aja kuina kadina. So fabuile kai ikethwa ikiangarataniwe kutangwi kintu kingi ni external injuries. Nona telling with the Mozambique kwa soka. Yes. Nona ale muntu akondivent muntu murume watera umbere nundu nieli na rupturing ya pipe ya iria ya muntu murume no imbe kuinga ndamure kuthiunga. So kwetha kuna physical injuries iria umba kuringwa ni kindu kana kalingithia pipe iria ikethwa fabs kuingana ni kindu kingi. Kindu kingi ni kindu itwa mirire uketha uriria intocina lot of maguta muno tuga a lot of animal fats. Maguta baba kengia sana no bakolete kindu itwa low density lipoproteins. Na ile ni cholesterol. Cholesterol la ikethwa irite kiwatanagira ndeni ya pipe cia ndamu muno munale kwi ndene ya testicles no chita ikainga puffs ira nundu ichina lancha particles kana kamugala kai kana ni kate umba gukurukira kwi puff o kaingaria kalitu glycosil. Na tamutomba kuriedia murimu jwa varicocele utumba kulihirwa but kuintombera muntu aga take caution kana ile tela muntu menyera giki no wemba kulihirwa ndeje to bitu aga risk factors wa mbere ile wethwa wina STD. STD ni sexually transmitted infection na no chumbe witandene ya testicles na ya kulete thina ya ngalangari cha muntu murume. So njiri ya kurigeria ni ugatreat properly tiga kuga ati uninde gwire ndonde ndaruta kindu na njiri ya muntu murume wetoka uranda wiru andikiritwe ni daktari pengine wa treatwe thina wa treatwe pengine wa treatwe ngonoria bandu wa treatwa syphilis kana pengine wa treatwe HPV bandu wa treatwa thinengi ya chlamydia. Nundu no anyire ndawa ya chlamydia HPV ya kwa mirandeni ya mwili ko batele kuja ku daktari kailo mwele nda treat na ndawa neje na ndabwe kagita burani na ndi thina ni chokete kaili kangwenda kwa muthiki muraithiria kagita konde ubatele wita ku daktari ukamweleza bwega ne ndo thina guchoka tiga kwa daktari wate kumenya murimuri kwa gutirita kwetha kuna kindu gitawa misdiagnosis no batele kuja ku daktari agutirite bwega rumire murimu waku bwega ni bwa kurigeria kindu gitawa physical injuries cia ngarangaria ilio kona taira tukwa cia ndo aba guchetha tiga kweria nau na runji runa murutira sana ndu nombe kura mbegu cia muntu murume na no ili tu varicocele na mandu jangi bomba kurigeria ngoso kikiri au ki risk factors kindogo kusinsia kwa hormones no kureta thina utumba kulete nundu kana no kweko watine bo no wato ile eja ikindu itawa complication Elia wethura wina blocking valves of the testicles veins muraithiria kirikirikaga ndamu itiriunga bwega tena kuna proper circulation of the blood so gutira kuna exchange ya nutrients na ruo na mbeure cia muntu murume ni factory ile la ni bwega ni kubatala ruo na kindu itwa nutrients so in the process ikithia yango eu ni kabata kuthithia hormones ta testosterone so testosterone ikena manundu wa kwitha gutena proper circulation so area ya tele ikindu ita complication kana gwati wa gwikana thina ria varicocele sana tuweta na uthai no karande no kana kuroma ko kaita karaya gutino wati
but ndene ya ndariri bioneria ukio ndauga ukethirwa uno kuigua pengine kavariko sekaro na koni gakaisa no utiumba gukeigua na njari yaku mako gatonga gutindu ndo kuigua but ugaja kuigua no kuigua na comfortable ugamite wekarandu kuigua uri relief ndene ya testicles yaku wi muntu murume no etho ni varicocele kulete thinere au ni ndariri imwe muntu omba kumenya nayo antu bena thine babate kuri ai iyo bwatariria mirire nantu mirire ni amana sana na impact clinic yetu kionde muraithia tutatu na daktari to Dr. Damaris na kwimwa geja au talima ndo ya mirire sana so mirire ya mundu na varicocele mundu atikumya ni mpiki ombe tumirete twila mundu akethwa gichiebaniria na a lot of animal parts na ntuga bwega sana kagita wakagita to kuanta ruma bakare mutama ingi na kabse tuga atikare maguta kamwe ndakuwa atikare sana atikare excess atikare excess in fact tuga nyama ya kuota 250 grams ibatele kuliwa ni family ya mukuru mwekuru na nabairi no kare nyamerete na mauta utinyamete maguta ateri wenda kumenya to ule nyameri arenti buru yangu we to the look ite utekirite maguta ono kona oil droplets ale gurwisu kwiro kadithia mo utinyamete maguta muntu nyabatele kuri a lot of greens and dry cereals ta intota mungau ndengu yonde ndo byomba kwinika wati wa maguta baria na utira kuna cholesterol mba kureto wati wa blockage tutenende kire treatment treatment ya varicocele muthikiria mbele ni diagnosis twambagiria tukamba kumenya nima ya varicocele ingita kamukia kendene fulani na kumau no tumenyaga either mambo jairi etho ni cholesterol ingite twalinga mbica tukamenya cholesterol ka nyimbike ingite tukethwa tuikwira na ndi o kanywa ndawa ya kwithirwa iki saturate cholesterol ila wa low density lipoprotein etho ingitwe ni vafu kumamanira ila tugana ndi okathirwa operation ya kinandi kya nau itekubata kugutemwa na kajiu pa muntu akinaga cindano wekite na pipe ete kalure twi so ni operation very simple but edile yangu bwega sana ndo pipe kala watonyirwa nago cindano gageta na camera ya wetakula ithana aria inganite kaluaga kuriga kone kuruka na uaki etho ni blood clots kani ndamu watanirita na ndo mwaka ndamu clot ni blood clot ni kindu kiomba ku cause kuingana kwa penziria ila ibatala uthithirwe open surgery utwe iute other option open surgery muntu atirito akagwo buluka na thine ke yosokaringi daktari utirito varicocele daktari na gweja mutalatala number 1 diet au kwa kendo itawa diet plan yes na diet plan yambagira kendo itawa 2 course meal 3 course meal 4 course meal antobeji bakubenya nimbi itawa 2 course meal ni kuya kaita kalo kula menja meal ukero na indo cha kuthurania kiu yaku kiro kale ore ka digestwa na ukalewa kendo itawa daily diet plan dish yo ni bia kuliro batele ontuku ero ni ngaro kero lija ngare mwe in 7 days kero nywelia mbagi mwe in 7 days ero ni serious kero ni ontuku ya ensuo kulia uni indo cha kuliria ero ni cholesterol ikite achoke kairi no ontuku no wati mwaka wa kwitho wina aneurysm malarism kuingana kwa pipe cia ndamu nde ingito mwaka inganira nau number 2 ndu mawiru ni daktari ero ni kiroti irario kia kithago kirete thini ya kiroti ni ndo ta kunya thigara ukero atiga kunya thigara ukero atiga kuria giki ndia kuthithio iria mazoezi sana ngo ndamwithio kiwata murutira netekethwe ruwati ni jwa kuthekeria kiroti number 3 ni lo ani daktari nundu athine wiza na tukuthithio operation kukindu ita waskari ukandikirwa clinic witigeteni uja muntu akiuga
beta kliniki ntuko fulani so muraithiria uri wa wita kliniki tukwa daktari kwenda mbeja cia kusana mundu kumenya consultation ya daktari ya bit expensive thai tuli aliria mandu jangiri witi nego consultation nero cia Dr. Matita kinya ni jina mikindogo so consultation itena bata sana kwa daktari ale ngugeni yawe but we mwajie okwiro joke na ari uraithirio kana ukuthithirwo operation ni kana njokara kathithirwo nyume operation ni gakubwa bwega kana ni gakuwata na kairi so unio tomiga kwiro ujoke hospitali kairi uthithio kindu itawa clinic and check up Ibuya sana daktari tuwe mtu akoreo tirigitwa thina mathina yale kuyumba kureta thina mbele ni atukwaragiria tugeni ambi by the way ya almost ukethwa no mono imbalance nuntu kwa muntia muntu ikontrola through blood circulation na kwe na pure blood circulation then ya testicles kwa muntu umba kuthithia cia kwigana ta kindu itwa testosterone of course ukethwa na thina kindu kingi no etho na thina ina thina conceiving utiko watia mwana na rilo kwenda kana kubatala na no killing to infertility ukethwa ulicwa mwana no tiko watia itumi nimbi nundu bwa kwithirwa sperm production ite ukinyira kiwango the numbers nundu kwe numbers ile batele ukinyira ite ukinyira ni chinami na no maka namba ile ejaculation je around above 40 million above 40 million so ketha ite kuthia kwingana muraithiria ukethwa na thina infertility namba thiri kukindwita wa stress andu arwa baingi tere batenda gwita cibitari so muntu murume ta cibitari ndaki amucho ria gwa thina je gwithirwa ukurukia nywa mwiri jwawe awita aba nandi ndirugama ngeu ambajitwe nani ngarangariji nandi wimbo ria wa variko siro nene ile mwakethwa atina thiri mwiri jwawe so awita cibitari yapindi yathithirwa operation mikie mwegi tofuru umuntu ria agatura akimenya ndiga na mwana kairi na kethwe mentally unstable kana ajitwe ni thina mathugania nundu akethwa na thina ni linda ku depression na thina depression ituma thina mingi ciejera u murimu yona yorete thina ya kunia kwa nturume ala twalia iguru testosterone nyo twaga testosterone kwinama mbeu cia muntu murume itithithwa bwega na u ne lindi ku muntu murume kwitha te conceive ou akethwa na so low sex drive na low sex drive mumiro ni etaga nya muntu murume okay wa muntu akeningira daktari mate ndegwire nde kuba mwekuru akwa ndita raundi jere ndele mamunda ngano rukiri so batira ni sex drive atikwe mwiri jwawe na inya nundu oli ndi omonitegani that is the reason behind that nantu bamadha twire ugebwa kuba mudia muraithiria barito ndakwa Dr. Mate na kintu kia mwisho menda kwela mbira muntu amenye mwiri jwawe ni uo tongwa jwawe nundu kagita karia unogima bwega bwa mwiri uo tonga bwaku number 1 tele mwako kona ntu bena ngoro baikariate mwako kona ntu bena ngari ciegana te bena ndege bena meri ugima bwaku bwa mwiri ni uo tonga bwaku number 1 na ni bwega kumenyera mwiri bwaku kagita ndio na routine check-ups mkedho te ajitwe ukedho kirwa mwiri jwaku ria wikitanane no ndetugirwa kanzi ya kiuri yana ningi sana miri na itumi ni mwanya I think tugeja kwalia thini ya kanza ibuya sana daktari no tubakona kanya ka kuwatanira na batwe mulethiri umwe wa Meru TV ni twekira katanta ibuya sana no tubwa kurumira mubango yo twatanira ringi kumikukinge mbita watiri mbabu